Social Welfare, Women and Child Development Minister Pilalrin Puin Sechona, Jordan Center Sinot Henan Tura Sokar Ain Pay to Hato Tusoin, Law and Judicial Vet Anito Tule, Finance Department Avetle Mekani to House Hill. Congress Ralayin Solpun Veng Aizola Chief Minister Pulal Doma in Saksuvo in Khan and Tlau, Chief Minister Nimek Pulal do Omahian, Mizoram Chief Minister Launito Zong Song Hausakna, Akum Twaidon ni in MPYCC Tuanangay Anti. Prime Minister Narendra Modi to New Delhi India AI Impact Summit Sang Nisopile Prugnaina, International Leader Le Top Technology, Executive and Strategic Meeting and Naya. Artificial Intelligence like Hovel Pumhua Pato Hauhnar India in Hong Anay Chauzelda na Soi. UK a Jeffrey Epstein at Hilti kay Hoya Police and Izangkan to Tsuina and Nailea. Hey Hian Andrew Mountbatten Windsor at Sunga Criminal Investigation na Putna at Izwal Le. Aizol Changin Runmawi TV clear to Tetsibay Ule. Anggu Ralte kania Chanchinthar Kim Chang Zokin ilo clear Chun Zomangu. Social Welfare, Women and Child Development Minister Pilalrin Puin Sechona, Jordan Center Sinot Henan Tura Sokarin Paytok Hato Tusoin, Law and Judicial Vetanito Tule, Finance Department Vetle Mekani to House Hill, Assembly Budget Session Naimeka for Incan Social Welfare, Women and Child Development Minister Pilalrin Pui Chuan, Epto Member Patni, Iswi Pui Biel2 Puram Tan Moile, Twirial Biel2, Pukel Donglian, Tezona Tangin Head to Yesoya, Sot Lampoin and in Paytok Hata and Shia Tule and Budget Apo, Zeng Vebels and Dato Tute, Senate Executive Committee and Chukom Let Night Tule, and Tule La and Itan make to a Soi. Social Welfare Minister Chuan Rui Hodo Konga, Sokarin Chanalag na sa Tule, Lungleng Rama, Bethel Ministry in an encol to Rui Hongay te encol na lian tamle, Zangklung Takdin to Mani to Po Asoya, Sokarin Sinot Nena Jordan Center, Lan Atum Chanzu, Ramsumle Paidin Munavangte, Kauchan encolan Waya Aum zu Chaber Turarin Vangte ni to in, Zona at Hangbok. Jordan Center Chung Changa Sokale Sinot Inrem na ang Chuan Sokarin Kumtin Cheng Nuai Som nga ape anga Inrem na inawam Hunchu ngaral nuwa en nonati pun thei turada ani thu in Social Welfare Minister Chuan Zona at hang bokane Iswi Puibiel to MLA Puram Tan Moyan Abiel Ko Pathuma Society in Ziak Lut Lawles at PM a member fee pe a lom lu nia ding lo te chu Sokarin so thing alei saklo tur thu Ziaka om thu asoya Chief Minister Pulal do Oman Hei Adikani Chuan Atu lang action and lak tur thule Puat Sopani point and Sui Chim tur to a soi Assembly Budget Session na make a zona let Sana Huna Zobel na he to Hiv in Khan Puram Tan Moy Chuan Soya Zona Tang to Agriculture Minister Pupisi Vanlalmawii Hei Sokar Zona Shet Puilo to in a Tang Bok. Ep to member Panhitel and Zona Nikoma so Ting Lena Cheng Vebel Telia Changa Vebel Changa teaching pen near Agriculture Minister in a Soika Mulet ni at teaching pen to the Tunga Engtiang in action Lakani Tichu Agriculture Minister Chuan so Ting Lena Ting pen near a Soichu Sumpek Chua Humhan ani thu in a changa July sang ni som hile panga athil fel lo om nia shiat ani to thule chuizu inghala ni thu te mission khatin an so thing thar ni lo mundanga mi mantlom so kalei khomin secondary collection center kaltanga shaltumin portala po anlo thunlut fel to ti shiat so ani thu te soin data diklo wang hian support price pek tur chu apung ta hluaya sumpek cho ani ma shiat cho ani awangin data diklo po siam chat ani thule sumching pen tur po humman ani thute sumching pen aum man tak lo wangin tu chunga ma action lak alani lo thute in zona chu chang bok Congress Ralayin Solmun Veng Aizola Chief Minister Pulal do Oma in Saksuvo in Khan and Tlau, Chief Minister Nimek Pulal do Oma Hian, Mizoram Chief Minister Launito Zong Hausakna, Akum Twaidon ni in MPYCC Tuanangay Anti. MPYCC Tuan Kumsahni Somhile Pakata, Serti Biel by-election na ini Khan, Pulal do Oman Poy sa anay lo thule, by-election tu ata na hupur tute, general election na alayba alarul zolo tute asoyni inan soya, Chief Minister ata na laklo ani mahawin, insang naturin, tlangarot ngal niya soyin, tlakatsung singdar kwa chang zanda som tlangin, sumlaw chatlawin inhunsu alay thay ninan soy, Congress Ralai Chuan Pulal do Oman Leng Puiram Chalchung Changa Achal Naman Antlak Hel Tu Asoiles at PM Sokar Lima Ram Chaltur Man Mo Taka File Ankaltirnen Chief Minister Insakhi Ain Somnge Amipuin An Ngay Antia
pulal do ma in sak pumpui zaw zong chu square meter sang ni zani somni le panga atling nia soin ground floor tel lovin mizo chiar chhong ruk tura duan nin an soibok pulal do oman a in sakna ta na SBI hnuaia unnati scheme hnuaia ni kumsang ni somni le panga a loan an lak thu a soipo mi puibum na ni in congress lai chuan an soya unnati chu hotel homestay restaurant hospital industry din nante industry ti len na tante plant and machinery atan bi ka loan laten an loan lak zat ve an claim let theina scheme ani thu soin pulal do oman in sakna tan SBI hnuaia unnati scheme hnuaia ni kumsang ni somni le panga a loan an lak thu a soipo mi puibum na ni in congress lai chuan an soya unnati chu hotel homestay restaurant hospital industry din nante industry ti len na atante plant and machinery atan bi ka loan laten an loan lak zat fe an claim let theina scheme ani thu soin pulal do oman bengin an lo pe anga asoi hi thil dik lo le topani hetiang an din don ani point en dik thlap thin ani a sakzo hnuwa poisa hi pek chhuat chau ani thin an ti bokani Mizoram Sarkarin ruang phurman tumsakna tura ruam hanan hnuaia Sarkarin ruang sangkhat le zaria somret le pariat phur sakto a hemitan hian cheng nuwa izasum kwale pasari sing sari sangriat le patni Sarkarin aseng to Legislative Assembly budget session nei me ka zona le chan na huna rorelai member thang tur zo bial tu pulal mon puya punte zo bel changin social welfare minister pilarin puin ruang phur chungchang hi asoya ruang phur man pek saktura process mek som sari le pali aum thu in zona cho chang bok Mizoram Public Service Commission MPSC in Mizoram Civil Services Combined Competitive Examination sangni somnile panga final result February ni kwa sangni somnile perukati chua candidate pakhat technical ground na atling lo mu chu ani thule result and non ani tur thu February ni som peruk sangni somnile peruka apwan nuwa atu February ni som pasari sangni somnile peruk nemin khan result harati chuak zui ngal MPSC in MCS Combined Competitive Examination sangni somnile panga final result February ni kwa sangni somnile perukati chua som pathum na nia MCS atana tling Samuel Chinson mung veng nuam niulam ka Manipur chu result hara hian alang talova result huya panel li sang zinga merk musangber MIS panel li sa pakhatna laram CME am veng aizol chu result hara hian somhile pakwan ni in MIS sa atling chho da thunga result huya som palli na ni a MCS atana tling chu som pathum na chawin MCS atana tling tho som panga na chu som palli na a chhobok result huya som paruk na ni a MFNA satana tling zadel ngak tluang a chotlang aizol chu result hara hian som panga na chawin MCS satana tling tharaboka result huya som hile pakhat na ni MIA satana tling GSORM tluangi electric veng khozol chu result hara hian som ni na chawin MFNA satana tling ta thungbok bidang te ro chu an position danglama se an tlin na ero angai vekane Mizoram Civil Services Combined Competitive Examination sangni somhile panga hian MCS a som panga MPS a pariat MFNA sa patnil MIS a pariat an tling ane Central Waime President Puarlang hetan Waime in khoi hmuna ompo ni se mizoto phut chu kan en thangai lawati a MPSC in MCS Combined Competitive Exam result ti chuata ka tling mizo chalai te po kan chuangin kan lompui a mizo chalai te hian zirnalama phason sel turle na sangjok be sein exam phachon zel se kan du ani ati Ramtharveng branch Waime in Waime kumpuan hon na hun an buat say aman puina he thuini zang khan Central Waime President chuan soya heti taka kan chalai te min soi sak tu ruihlo le aron lalu tu te helaya zuar tu te hi enlia mai thei an ditalo ti in kan ram adam le nan heng ho do tur hian Waime kan che chua alo chu le ta a kan do te do ne tur hian Waime member ten thei top kan chua kan chan rual angai tak zetane ati Puarlang heta chuan ti tak zeta kan bei chuan ruihlo ngai te hi an chan chhuat thaya tam tak chuai me ten an man homa te an da a counseling an pek te hi an Chhakchhuak to ati a heng ho Chhakchhuak tur hian mangai na le do theina nen thei top kan chua chula alati lo ten an ti ve chin lo na tan veng him tura thei top kan chua po a chula ti bok
Waime chu pathian in a chuai zel ti soin Central Waime President chuan Hauhnar tha kan naya kan ram thatna ta na lungrual taka kan tho zel phut chuan pathian hian malmin somin kan ma min shwai sak zel anga ti a rui hlo do na atana mamo motor engama zat po ambani te hne na changin Waime in adong ti soin heng te hi pathian min shwai ne le pathian in rui hlo kan do min chiat puina ani Central Waime President chuan atibok Directorate of Information and Public Relations in Film to in CMC kabot saya film thelu somli le pakhat chu endik tu ta naruat mi pangaten INPR mini theater lian chere runa voin khan endik na anchan tun tum hi mizo film in CMC ak omtoa tel an tamber tum le film thelu tamber tum nia shiatani thu abot sei tu chuan an soya ruam handan chuan February ni somni le pali sang ni somni le pruka loman semani ang Directorate of Information and Public Relations hian merge som pahni le ni som pathum sang ni somni le pruka chapchar kut pualin INPR mini theater lian chere runa mizo film show an bot sei don boka tun tuma inti siak na tel film toy engama zat baka mizo feature film te chhuat tumani thuan soi Directorate of Information and Public Relations chuan merge ni som paruka changa ni som pariat sang ni somni le paruka Mizoram ma avoi khatna atan lemchan Mizoram Film Festival sang ni somni le paruk bot sei turin ain bot sei mek bok IPRP and PS Secretary Pibetsi Sothan Pari sai lo kai shuaina hnuaya organizing committee po din to ni in ma an let's ho me kani kumtling lova in nei khapna dan in chilchiat be puin is a chung o turkal pui me ka vo in khan maro autonomous district council Golden Jubilee Hall council ve sia child development project officer sia pi he pohli cha hovin kumtling lova in nei khapna dan in chilchiat no hun manane Child Development Project Officer si Happy Hepoli Cha chuan Sokari mi puita na scheme aduan zong hi kanta na thil thale changkai an thin tin kumtling lawan upui pasal nei chungchang chipchiar zoka in chilchian hun manani chulom omati thua soya vengchang changa kal khom te chu anom na venga le ko chan chewa until zir le chia te soidar tu ni tum turina cha pi Hepoli Cha chuan nu te hi chongdu ti kan ni china sokarwa manna soi chungchanga chuan chongdu ni apoilo kan soidar lo ma thin hi apoizo kani atibok District Hub for Empowerment of Women DHEW le Women and Child Development si habuat say kumtling lawan pui pasal nei khapna dan in sitir na huna hian si ha kho pui chunga Anganwadi Center changa thoktu tele department official te antel ani MJ Colosive District in Voin Khan Itanagar Arunachal Pradesh annual conference mangin chuai tu tharan thanga President atan pusizo mwan puya thangin Vice President atan puzai rem chunga le Treasurer atan pulal nun moi ten thanga Executive Committee member atan mi panga an thlang chuak bok MJA Colosive District Annual Conference hi Arunachal Mission Field Welsa Field Secretary Reverend John F. Minglianan Ahman Puya tunlai khovela media te masona athazong le achezonga ahong te soin khovele Mizoram media boruak kara Colosive MJ member te chu tha lova changzel turin acha President L.Chhakchhuak tur Anggu Vanlalmawii point thu soin MJ member te ni puite hena Chanchinthar pek chhuak konga chan an la ka chul thu soya Mizoram an ho sakchan soi chian hlei theilewa ho sathar thut anom nia soi thinte zule drugs luar zel te chu vei omati thu le chanchin bumi te tan po chawna nia achhiat thu a soi bok Serchip Town Sanitation Task Force in Serchip Veng Chung Village Council Huam Chunga Bulho Paina Munatana Manmek Chu Manchun Zom Aremdon Lo Wangin UDNP Department Nen in Berona Ruam Man Siam Ni Senti Serchip Borsa Pupo Elku Mahova Chukom Serchip Town Sanitation Task Force Suan Bulho Paidan Chungchang Te Bulho Choi Thei Lo Clear Chungchang Ate Ngorle Zola Mi Pui Zirtina Kalpui Ni Se Antia DLAO PHE le DRDO tenen changhova khotina gram sabha manga zirtirna kalpui anrelani tlomai pol chang waime MHEP le MOP te baka chanchin bumi te le pol dang tepo maniram chana pianga bolho thliar le peidan chungchang inzirtir turangen ni se antibok Serchip Ahian Sokar le Green Herd SP te thokhovin Serchip District a khoshang shanga le Serchip Ahmun Chan khata bolho khonkhom le songbol na kalpui ani a Serchip khopui po na Green Herd SP in bolho an lakhom thailo na khoa panga ala omani
Voin February ni somle pariat hi UPC Northeast India kau chanin kumsam sarile parukatlina champha ani a Mizoram UPC Northeast India missionary masaber Reverend Hlutea skiziman February ni somle pariat Saka zakwa somnga inhunia Mizoram luta kumsaka zakwa somkwale pakwa UPC Northeast India Executive Board chuan heni hi Mizoram an kau chan din chan nia apum ane Mizoram UPC Northeast India missionary masaber Reverend Hlutea skizim hian India Rama missionary tura kau na dongin kumsaka zakwa somdile pariata India Ram lutin adur Kerala Bible School dinin bulachana Mizoram milhim tenen na rongbol mek RAdo vertenen in pepopin February ni somle pariat kumsaka zakwa somnga Mizoram lutin UPC Northeast India kau chanchu din alonita ani kumsang ni somnile panga General Conference report bua alandanin Northeast India UPC huam chunga district som patile mission field som pathum omin tual chung kau chan zakwa som sarile parukle preaching point zani som pariata oma member nuai khat si ni sang khat zalile pali an omane LPG le P oil report ilo clear chun somang u nimin singdar kwale voin singdar kwa inkara LPG sender sanga som kwale pali inviting to supply chigate paltanga varing te supply che gate changa thudon danin POL kiloliters ani somngale pariat Mizoram chunga phurulu ani bok voin khochin thlir chun zamang u State Meteorological Center Directorate of Science and Technology in Mizoram State Meteorological Center aizol changa meteorological data chinchia danin voin hian ruatla omlafa temperature alum liberin degree Celsius somnile pasari ani a avo liberin degree Celsius som pako ani humidity chu aniam liberin za somli ani a asan liberin za somnga ani naktuka Mizoram puma khuwa achatrin ani Mizoram pon lam chanchin ilo thlir chun zamang u Prime Minister Narendra Modi chu New Delhi India AI Impact Summit sangni somthile puruk naina international leader le top technology executive tanen strategic meeting annaya artificial intelligence le khovel pum huapa thoho na lama India in hong ane chauzel dan soi summit nei zota ka hian Modi hian Google CEO Sundar Pichai amua India rama AI ecosystem ti punchak dan tur chung chang asoi pui ane exathucha ashera Prime Minister Modi chuan inbiak po na chu hlok thak takani thu asoya India in AI malak na sang tele Google le ram chunga zirlai le professional te thoho na thei te asoi he inbiak na hian New Delhi in mo phurna nei le mi zongjong huap zo AI innovation na chanvo poimo tak nei atuma wangin khovel puma technology farm lar tak te ne na thoho na zau zo anei thu atar langane February ni som paruka changa ni somthile pakhat chunga Bharat mandapama nei mek India AI Impact Summit hi Global South AI lam hoya in khom puilian berzinga meni a hey even hi khovel pum hua pe AI in biak na chu practical implementation le scalable solutions lam hoya son tura ruwa manane khovela developer company lian berpol digital public infrastructure nge takle startup landscape chang chak tak anei wangin India hian multinational technology company tangai even na satak anei chunzom zeleni piche tel na hian industry te inrin tok na nge takle AI research skills development le innovation team so na tura inpek na insem na atilangane technology chungchang saho na ba ka hian summit hi diplomatic engagement nei tura platform ani bok Modi hian Finland Prime Minister Petteri Orponen thuitak in biak na annaya India European Union Free Trade Agreement in strategic significance nei chu asoiwar hle a atusaya hian Modi chuan Orpon India EU FTA at hope chu lo momati thu sain India le EU inkara in leichi na ti chakna konga in thak danglam na ani thua soi chhuai tu pani te hian ram pani te in sumdon ton na alet nia ti pun antum chu annem het non le a hei hian economic lama tho ho na thuk zok le sumdon na konga maso na ti pun antum ane summit hian khovel pum huap thu pui poimo tak tak te atar lang chun zom zela chungsinga chuan AI system rin tlak ethical governance framework le international collaboration ti changtlun te po atela hei hi AI technology te alo than chak em awangin policy siam na ta na poimo zualane khovel pumin no pangte ta na social media khaptur ma anlak mek line India sokar point ramchunga hetiang khap na siam hi angai tua mek bok
Australia ram chu no pangkum som paruk nuai lam social media man khap na kalpui ma saberani a hemnu hian friends poi no pangkum som pang nuai lam tan po hetiang poka social media khapna tur bil siama tuna chuan Indian Electronics le IT Minister Ashwini Vaishnaw chuan hemi chung changa angai dan le sokarwa man na chu asoi chuak ta ani IT Ministry official thu soilaka report dang pakhat chuan sokarin ITX yam thata khapna potel thai ani thu asoi bok Hindustan Times report in tarlan dan chuan IT Ministry senior official ming tarlan lo chu atar langa India sokar chuan kumsom paruk hnuai lam tan social media man khapna angai tua mek ti atar langani Information Technology Intermediary Guidelines and Digital Media Ethics Code Rules sang ni somnile pakhat siam chatani a no pangte hian access an nei le nei lo chu fing takin kan ngai tua angai ni ti in a soi sokar chuan Australian model chu aena Australia ang chuan social media zongjong ero khap kim angai tua lo ni in a soi bok tuna hian India rama hian kumbitok hnuai lam no pangte social media man khapna dan lo na in Digital Personal Data Protection DPDP Act nuaya chuan social media platform te hian kumsawm pariat nuai lam mimal data and process ma in nule parem ti na finfia thai an lam saturani Election Commission of India ECI chuan Rajya Sabha a si chomthum le pasari lwa tur kumni dana inthan nei ani tur thu apuanga merge som paruka vote thak tura ruam manani a hemini vekian result wanani ang heng seat ruak te hi state soma semani a chung te chu Maharashtra seat pasari Odisha pali Tamil Nadu a paruk West Bengal a panga Assam a pathum Bihar a panga Chhattisgarh a patni Haryana a patni Himachal Pradesh a pakhat le Telangana a patni te ani heng bial chonga sitting member te term hi April sang ni somni le paruka atop do ne chuai tular tak tak engamozat chu antram zo to zinga hian tela chung zinga chuan Sharad Pawar Union Minister Ramdas Athawale Congress chuai tu Abhishek Manu Singhvi Trinamool Congress sa Saket Gokhale le Deputy Chairman Harvinash Narayanan Singh te po antel heng si te in thlan pui nei nun hung ber chu kumsang ni somni khanani a chu cycle chung chuan Bharatiya Janata Party le atho pui te Assam Bihar Haryana le Himachal Pradesh at hian anche thle ani commission chuan vote thak dan tur kai shoina B kasiama elector te chu ballot paper andu zong tarlan atan returning officer in a pek pre-approved integrated violet sketch pen chau mang turin a shia tirani thuziak dang reng phal anilovang in thankal puidan en fia turle established norms zomani thainan observer te da anni bokang atop bera result chu state legislative assembly changchanga party te chakna ommeka ain khatdona hei hian upper house composition a in thak danglam na te naw a thlen theiani UK Jeffrey Epstein a thilti kai hnoya police tan ni zang khan chuina an nei le a hei hian Andrew Mountbatten Windsor chunga criminal investigation nei phut na atizwal he Essex police chuan tunhai khan he thuboi hi anzir chianga detective te chuan bombshell true fatanga L.Chhakchhuak chu assessing information annaya hei hian Epstein hian Stansted Airport kaltlangin private flight mangin UK a sex victim te ashal thin ti atilang inquiry hnung ber hian Duke of York hi pressure asiam bildona document tranche a hian voi tam tak alangani Essex police subwang tu chuan US Department of Justice Epstein first ti chu ani nuwa Stansted Airport a private flight lule chua chungchanga L.Chhakchhuak te chu kansir chiang mekaniti in Daily Mail chuan atarlang flight record a chuan thiamlo chantir pedophile Jeffrey Epstein a private jet Lolita Express tier 3 chu kumsang khazakwa somkwa le kumsang ni sompariat inkar khan UK airport a voi somkwa zet chu alut le chuak ti atar langa he tu puan hian police enjoy criminal investigation nei aphut na atizwal hle ani Myanmar sipai ho tulu min ong hlang an Myanmar rama zirna curriculum zongjong Burmese siak turati dang lama tumthua soi Myanmar rama zirna insang le Hlunber Yangon University a he thu hi min ong hlang chuan soin zirna kalphung chu siam that kim vek turin thupek achua ram chung muana le masona tan curriculum zongjong chu English ni lovin Burmese sa ziak turati dang lamani angti na soi min ong hlang chuan Ministry of Education noya University Rector Principal Professor ziti tu le zirlai te komin silai mga indaw na kalmek le masona omlo chan chu zirna an chaklo wang ni na soya
Myanmar ma zirna kalphung zong ti dang lam apoimo ni na soi zirna bulpui kalphung le higher le vocational education system a dang lam na pahnih siamani tur thu min onglhong chuan a soya higher le vocational education system ti dang lam konga rampuma vocational school polytechnic le agriculture nursery school te chu kan ti zawanga kan hongang atibok khati zong khatun chuma Chanchinthar kan ti chhuat thei te chu ani